Akashbani Imphal, Maibam Dwijamani na pau pasari, ahanbada maroiba pau. Kamsong zila ki sadungbu lam koibe singi mapamam oinaba khunza sing ne samkali padubu hanagi Mukhyamantri Nongthoman Biren na apen ma phongdokre. All Manipur Working Journalists Union Amzogi President Asem Bhakta Singh na oiragani amasung Griha Mantri Amit Shah na hairi leibak sidagi terrorism maru phangna mutatpa haibasi sarkar asigi pantamni. Kamsong zila ki sadongbu lam koiba singi mafam ama oinaba khunza sing ne semgaliba dubu hanagi Mukhyamantri Nongthoman Biren na apen ma phongdokre. Khungang adugi search lusingba sing senior citizen sing amasung atay miyoi singna Sri Biren gi yumda laktuna mafam adubu anoba tourist spot ama oina semganaba honariba adugi matangda paudamki. Khunza singna makoi ki leijaba madi haithoi singthoiba kayana mafam adubu hena phajaba mawongda semganaba honariba aduda Sri Biren na nungaiba phongdokhi. Mahaki sarkar leiringai matamdasu khungang adugi sakot thorang kaya paikit ki haina Sri Biren na phongdokhi. All Manipur Working Journalists Union Amzogi President Asem Bhakta Singh na oiragani. Ngarang pangthokiba Amzogi President khanbagi mikhalda Asem Bhakta na mai pakhi. President gi mikhal asigidamak Amzogi hanagi President Bijoy Kaksing Tapamga lamba tawnakibani. Masiga loinana Standing Committee Nipan gi mikhal su ngarang pangthokhi. Imphal gi Manipur Press Club ta pangthokiba mikhalda Elangbam Ojit Kumar, Konthaujam Gita Devi, Thingbaijam Lakhikanta Singh, Soren Sangbam Sonia Devi, Laima Pokpam Sanjit Kumar Singh, Haubam Praveen Kumar Singh, Khoirakpam Naubamadi, Suraj Sanam Mikhalda Mai Pakhi. Makoina sahi ani Amzogi thabuk thoram pugani. Paugi marakthana atenba break ama. Directorate of Trade, Commerce and Industries Manipur na sinduna pochai puthokliba industrial units amadi service sector singda kanaba phangangadoriba unnati scheme gi matangda state level workshop ama megitang ani irai numit ki ayuki pung tara tabata hotel Imphal da pangthoklagani lamdam sigi industry association sing amadi entrepreneur singna saruk yabiduna khudong chaba lobi hau haina director gi cherolamana khangalakle Tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini. Griha Mantri Amit Shah na hairi Pahalgam terror attack te senaba sing amata lemna tharoi. Nai Delhi da Boro lusingba Borofa Upendranath Brahmagi mitam maikum hangdokpa masung mahaki maming da thonba lambi ama miyam da kathokpa gi thoram da wafam asi Griha Mantri na phongdokhibani. Magna hai leibak asidagi terrorism maru phangna mutatpa haibasi sarkar asigi pantamni. Terrorism ki thabak thoram singi mayokta leibak asina hanba leitana sangsingani. Leibak asida leiriba nagarik koti sama nipu khak natana Bharata terrorist ki thabak satharagli basi malemgi leibak kayana masigi mayokte lebli. Terrorism thengnabada malemgi leibak kayana Bharat pu sogali. Kashmir da English singama samapan marbudragi matamdagi terrorist ki thabak thoram sing hengalagli basi thengnaduna leibak asida terrorism ki thabak thong amata lehenda bahaiba sarkar gi phireb adu hongba leite. Sri Shah na hai नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। Pahalgam terror attack te lekhitraba sing adugidamak America gi Secretary of Defense Pete Hegseth na thamoi sukna nungaitaba phongdokre. Ngaksel Mantri Rajnath Singh wari sanabada Sri Hegseth na hai Bharat na terrorism gi mayokta sangsin ba thabak thoramda America na saugatkani. Wari sanabada Ngaksel Mantri na hai Pakistan na terrorism bu saugali amasung makhoi gi thabak thoramda sauna sial thadari. Malayamda terrorism ki thabak thoram hengan hana bohonabada Pakistan na asobo thodang lauri. Masida Malayam ke leibak singna tumini yengduna leifam thokte. Haujikti terrorism ki thabak thoram sing loisinba amadi terrorist sing ki lolpham khangdoktuna makhoi gi mathakta akanba thabak lokatpada Malayam ke leibak kayana amatu oina honamina ba tangai phadi hainasu Sri Rajnath na makata na phongdokhi. Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi
वेब्स मिफमना भारत की तौब ngamba शक्ति सिंग अदु मालेम द उथोकपा ngamle भारत असे फिल्म पुथोकपा डिजिटल गी लमदा मदि इसै नोंमाय यावना हिरम कयादा साउखलगली बलेबाग अमनी मुंबई की जियो वर्ल्ड सेंटर ngarang वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स लिसिंग अनि कुन मंगा हौदोलदुना श्री मोदी हाई मालेम की ओइना एनिमेशन की थबक थोरमसी खुमांग यांगना साउखलगली मसिना हौजिक फावबदा लुपा $1 बिलियन सामरी कुंथ्रा तानबा ngamli लाकतोरिबा सही तरा असिदा सेंफम असिगी सरुक अनि हेनगना तानबा ngamgani हाइबिगी थाजबा लई वेब्स मिफम असिना लेबाग असिगी एनिमेशन अमसुंग ग्राफिक्स इंडस्ट्री हेना साखुल हनबगी खुदोंग चापा में पीरे लम असिदा थबक तोरिबा स्टेक होल्डर सिंगनसु हिरम असिदा अंतर्जातीय थाग यौना हेना मगुल लैना पुथोकनबा श्री मोदीना अपील तौरी वेब्स मिफम असिना लेबाग असिगी कला संस्कृति तौबा ngamba शक्ति उथोकपा खक नतना मालेम के लेबाग कयागा भारत का समना हनबगी असौबा लंबी अमसु ओइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरला भारत की अहानबा सेमी ऑटोमेटेड हिथांगफम बेजिनजम इंटरनेशनल पोर्ट लेबाग असिगी मियाम द खुसिनरगनी हिथांगफम मसिना भारत की अहानबा पोचै पुबा असौबा जहासिंग सतोक चसिन याबा हिथांगफम ओइगदौरी मसिना केरलाबु मालेम की मैरीटाइम मैप ता यावरगनी लोकसभा की अध्यक्ष ओम बिरलाना बीजेपी की एमपी संजय जायसवालबु कमिटी ऑन एस्टिमेट्स फॉर 2025-26 की चेयरपर्सन हाबले मियोय कुथ्राना साबा कमिटी असिना मथंग सही की अप्रैल कुंथ्रा फावबा थबक तौगनी कमिटी असिदा बीजेपी की एमपी पीपी चौधरी अमसुंग राजीव प्रताप रूडी यावरी कांग्रेस की ओइना कुमारी शैलजा अमसुंग दीपेंद्र सिंह हुदा यावरी समाजवादी पार्टी की अवादेश प्रसाद तृणमूल कांग्रेस की कल्याण बनर्जी डीएमके की दयानिधि मरन अमसुंग शिवसेना यूबीटी की अरविंद सावंत कमिटी असिगे मेंबर सिंह ओइना यावरी अध्यक्षना बीजेपी की एमपी विजयन पांडाबु कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स फॉर 2025-26 की चेयरपर्सन ओइना खनख्रे मियोय कुनिथोइना साबा कमिटी असिदा लोकसभा के मेंबर 15 अमसुंग राज्यसभा के मेंबर 3 यावरी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडूना राज्य के तोंगान तोंगान जिला सिंगदा एमएसएमई पार्क तरा ngarang hangdokre पार्क सिंग अदु हांगदोलदुना मुख्यमंत्री नाहाई एनडीए सरकार की पांदमदी लेबाग असिगी युमथोंग अमममबु एंटरप्रेन्योर अममम ओहिनबनी राज्य पुनः एमएसएमई पार्क 150 हांगदोकना होंदरी हाइरदुना श्री नायडू नाहाई आंध्र प्रदेश हिरम असिदा मियोय लाख कुन थबक पीनब पांदम थमली अहानब तांककता विधानसभा केंद्र 90 कोनसिनगनी मसिगिदमक लुपा कोटी 2,000 थादगनी माग नाहाई लौमी अमसुंग नुपीसिंगना मसा मसागी ओइना एमएसएमई पार्क मसा मसा हांगदोकपा पामलबदी मदुगी तंगाई फतब मसाक मतुमसिंग राज्य सरकार ने पीगनी इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट की ngarang जयपुर की सवाई मान सिंह स्टेडियम द सानकीबा मैच समदा मुंबई इंडियंस ना राजस्थान रॉयल्स पु रन 100 थोइख्रे हाना बैटिंग तौखिबा मुंबई इंडियंस ना अपीबो ओवर कुंदा रन 113 लौखी मदुगी पाउखुमदा राजस्थान रॉयल्स ना ओवर 13 का बॉल अमदा विकेट पुमनमक तुरगा रन 113 तमक लौब ngamखी ngasi phongba pause singi maroiba paw singi dama hauzik Khaidem Geetchandra leire Geetchandra Thakchari dijamni ngarang mede gi suti laikibna maram orga Tamenglong the phongba pause gan phumel amasung Tamenglong Times natna Imphal the phongba pause ayamba phongnadre Tamenglong the phongba pause gan phumel da none da leiba tajai higher secondary school gi mahiroi singi damakta project based learning gi saruk amoina mahiroi sing amasung oja singna aga turen mapam chengdokpu gi thorum pangthoki haiba paw amasung terrorist amata ngakpiroi haina home minister Amit Shah na Pahalgam Thodok and Mailena Pondoki Wapamna Hanbelamaida Maruva Power in a Pongli. Tamenglong district of Mausagi Punsida Hanzilactri Pova Makata and a curfew at Timberlake Hana district administration at Toki Wapam, Tamenglong Times Pausik Hanbelamaida Maruva Power in a Pongli. Terrorism Gemayok the Sataba land Housing Power Lloyd Haina Home Minister Amishan Pondoki Wapam Amsu Pausi Simaki Hanbelamaida Maruva Power in a Pongli. Dwijamani. थागतसरी गीतचंद्र अरोइबदा मरोइबा पावमुक कामजोंग जिला की सदोंगबु लम कोइबसिंगी मफमम ओइनबा खुंजासिंग ने सेमगलिब अदुबु हानगी मुख्यमंत्री नोंगथोमम बिरेन आपेन फुंगदोखरे ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजुगी प्रेसिडेंट असेम भक्त सिंह ओइरगनी अमसुंग गृह मंत्री अमित शाह हाइरी लेबाक सिदगी टेररिज्म मरु फंगना मोतत पाहाइबसी सरकार असिगी पांदमनी पाउ लैजरे